Okay, Ankole Media TV ye tuli naba Living Hope nibagarizamu abantu Amasiko iwe waba wahwira amasiko galiyo miringo mingi konka amasiko munonga guba kugariramu naba ndi addictive to something ate ndi addictive wa something ekiri kibi munonga nkabanywi bamarwa hariho n'abantu abari addictive wankudi oriya wari kunda bakazi pakalasti na nabo nosha aba Living Hope nibabakira hariho n'abakyara abari addicted abashija ntiwe yabatine mushija atakabaho nimwe na nabo aba Living Hope nibabakira kare ninyenda kugambaho ningashi kuganiraho na one of the beneficiaries abaganyirwe mu munonga omu Living Hope sebo nakwakira amazina gawe nye nacara aba representer amazina mbanye tabyaranga Vincent byarhanga orienzarwa yankahi indega Shema municipality Shema district. Okay, oriyo washema oriyo munashema. Okay, hati byarhanga ori kwijaha ukijuryota ekizibu kikaba kiriki sanya ekizibu cyanjye uzo bwanje bukaho rya amarwa ni hano amarwa n'endogano nikwe bakutugira no ikiriza nta amarwa n'endogano ko bakagande mise byinshi kaga kure mise bingi konka kurugoija nikirungi ki ningashi orebirota ori kuhinduka yo kuyambuka hanuya kwase nkakawunta kwecenga nanyiniza nk'abantu barwire aka hanuya banyakiraje bampereza batari ko kumpereza service so kuyana bampa service zabo zibizine shonga nanyikuyobwe natarika kuhinduka nahinduka konkati narete chupa ya marwa ukajikwata uninga to kujikwata iparata kujeta akakano mutuma gwanje tukugenda amina. Okay, mbwenu ni buhabuziki bwo kubasa kuha omwana w'omwojo ninga shomushija eyaremibwa maka habwa mara yogo muntu ni muhabara kugira ngo ataho amani bingi ntwiza tutakwemanya tutakumanya ukuturi chonka kandi twende ho momani nibinja barabirombizo bebyo tiyo kubanza kandi wa muheru yija ofuno buhabuzi wafuna chance wano ofuno buhabuzi bakuhabure bakore kokora atwaze basakurugama rwo babandi nk'abantu bantu tandike kurebe biye kuremere kuremere yawo ngo muntu bumushije mu makagawe yego. Okay, Vincent we bari mazima kuganiraho nitwe. Yes, anka nikicho kwenda kuba warga nikicho kwenda kora cyobire no yetenga kora kuruga karukiri no mwana amarwa gakikuremisa sanyo nkashomere counseling guidance and counseling the kansara chunka ekizibu chamaro nza gweta nko muzumu kakagande misemero yanje so narwa hanuya njya kuronda irwaro riri ku erindi hi nshaba volunteering tanke volunteering kama yanye tabangara ko mu gwanje amina na cyaro no basa kugaruka y'abana bakusinda bo banusinda nabo ubagambire ngiri barugama nayi kacaro njya kubagambira ko abanywana banje bingi bori yo mu mamarwa no nyine banywana bingi bamarwa nabo barete nana in fact cyabasakana njya kubagambira barete hano nabo babase kwinduka tungure cyaro cyitu. Amen. Okay, we bari munonga Vincent. Okay, doctor, ninyenda utugambire wo challenges zo kubugana uri kukora umwogogo. Wewe munonga Joana ahari kirunje ntabaro na noburemezi tinkwenda kucyete kibi nababuri yo buremezi mweno nka omboherezo obu harimo buremezi wemiringo etakushana eco kubanza no kugira ngo abantu tubakamanyire ngo mental health nanga agamagara agobwongo nago namagara gakire kubana garebererwa nawe eco abantu bingi omuntu kari kucyankarana mu family hati family members abakubene bamuho obuhwezi batanka kumureba nk'ikitine mugasho n'urumuzere yakujya tonashi nkamuha sente namushomesa yaka university yazo mukahuje nabaketa kahuje
hati yarigumwish byamurema rero hati barumuna bakire kubana nabashoma nze kukwate sente ngo ninza kuyambogu kandi abarumuna bakire kwenda fizi ogwa kasharamu ogwe tukamwiho mu ngaro zitu tukamunabira so shanga ngomwe n'ubu bari kwikiriza bakamureta kuba ari kusya rwagati twaba tumwine hati babura kutuhereza support ako bitu turi mbabyita ki ibyo bitongore biri kuyamba abantu twine buyambe ngo twine nk'ekibina supporting so ntubaho abo kugira ngo abantu kuba kuturetera abantu babo bo kwera batukwasa ine sente zituru kubashaba nka fizi yo kureberera abantu abari kutukwasa onkawe ekibina cyo buyambi kije tumukucyaki. Of course ajo nayo ni challenge ndijo okugira ngo tutwakabonere some support kurugawa no mu government obaninke bo buyambo yendo kuruga aheru y'amahanga turiyo twandika za proposals ntukora ki konka of course byaba tokuza kubirinda ngo obone kugire no banzo gire biwakora yiwe nko muntu so ebyo nibyo turi muntu kora konka ntabamo kugumirwa no bimanye byebirebi kuba abantu ntutura naba tumarana ameza ashatu ningameze mukaga kurugiro umuntu kwa kugenda natebekana so atoshanga ngo ahagataho no mwamine kubarisa akasheshe umwabazyo umwihangwe za breakfast bihabyona no manye bya Uganda yebirebe nibyehindura hati nyinca karoza yo mukataro shanga biti so hatu wabo ine arama abantu batacengire ngo ibintu kuba yamba kandi bakabayambira umbwire babariye bakushushura bakashushura umbwire hataho ntuje tubona muko kugumirwa okugumirwa kwa kabiri kuturu kutunga no kugira ngo abantu abo turi kuyamba abinji nka 95% iyo ahakutandika nene yereba ngo tekwetenga kuyamba n'abantu abarkwereba ngo tubarwire tibine kizubu so denayo no butikiriza embere y'indumu so abinji abakuba bara addicted to certain behaviors ejo nico kikuba kiriye kizubu cyo kubanza cyo kikumanyisa ngo ubwire obwari kwikaha binji nababareta batenzere baba biha ntuza kubabonera mu rumonkoku baba biha ntuza kubashabira nkoko atubakikaha umuntu mumushobora munoza gumanitwe obwire buti hatekena gashona achekorera ekihire okwo kubanza ekihiro wayishento wanyana hataba niho yacura numufashe nanye erererere munyo nariro mukasasiro nayanshwe mutunga riro mukasasiro imwe nchibasharaki you know you are trying to help out someone konkariyo nakujuma nakuchwabusha ino mwenda kuturire sente muri abashuma so kokuba witukinaga ato omaro yijkoti kanshato ugundi yo nintuwe kinaga kano murwire akuba kakwe batari murwire akabira ryokwe nakuremera moye yo butoshe ngako afashira kuza kumuturetera hine kibire cyamere kandi kituru kutekwa kumugumiseriza na buri kimwe cyone kibe cyaratukore byona hari n'abakubana barwana abo kuba baturene baresenja goko naija we narumanjagaze ewayazo kukireho sushanga burudakika muri yabunkenke n'umwenda tatoroka muzwira misho so trouble yo kuza kumuhindura ebitekateko ngo amanya ngo nekintu cyo mugasho okuba umwanya ogo nikitwara hakire ahabwa abamwe baraka kucyakira abandi baturaho so umuntu akongerera kuturaho kukicenga naho kongera kubahereza oburemeze bwinje munonga konka mu bugumisiriza. Hati doctor nibirungi ki biwarebire umwogogo ebirungi binarebera umwogogo tare kintu kirungi Joana nko kureba umuntu obiro yayehuyira amasiko transforming a life nagaruka amasiko transforming a life umuntu wijire natambura nkaseko keryo mu mahurerarire kora waragirebere yaheza nko kushora heru nene etambura ero kutengenene ero kwenda kugura omushija mukuru w'imyaka 80 atambura ero kutengenena nakwaterere kisika ahabu kuba we natarho akiza kuko kwezi ureba yareta umubiri ureba yatandika kugamba ibintu byashoronga ure yarebe kaje yanaba
and then you say wow hatogu kuri tutaratandikiremo ikintu nk'eki na hati yabanaza kuba ariyo kwasisikire so kureba umuntu yagaruka mu masiko abariye minyeto akamanya ati nubona abe naremerwa kushoma konka nabandi soba ntari mu businzi ntari mu njaga nimbasa gukora nyebiseho mutokozo bwongo. That is the greatest achievement yo kutunga nanga mukasibura nko muntu cyo muri mukahura nkanyuma ya meze nkashatu abo wabo babaterera mwebare umuntu atakabona umurumo ariyo nakora arije mukama baherezo mugisha. I think to me that's the greatest satisfaction. Wera bare munonga doctor nda ori kuhendera program yitweji obeho obugambo bubiri ningashi bushatu bukha umuntu ariyo natureba ori kwakira n'abantu abakubasabi kubabine abarwire babo ningashi abantu baba bino buzibu obwa addiction in any form and ninyenda ogarukemu otugarukiremu addiction eriyo miringe ngahi yimukutreatinga ningashi yimukuyamba abantu. Mubara munonga Joana inji munonga ecyobusasi tingu mabana ecyobusasi nanga no kugira ngo abantu tubara kushimanya nebetare nshonga yabo abantu ntumanya ngo addiction n'emiringo ebiri amarwa obusinzi urukenesa na no kuresenjayi na nebinde birinkebyo kunkara addiction n'emiringo mingi munonga ebirebe hariho electronic addiction keshenyera makaga abantu bakurugase abantu sumu oriya nakugira ati nyowo mushija wanje naza hasumu agireta no mu kitanda shamushanjuze kirarya hasumu shamwenda ariho wanjira tukunamize ngo agumagire ko umuryango atajija nayo mu kitanda ati naguma mu muryango ampakasha 11 zo mukashisha atine sumu atinchumbuza atangira mukanshi na ntakwenda kwijana sumu yawe konka inebe nabaninchireba hasumu samakagari yo nagafa domestic violence enyinji hati neretwa ebizubu ebirukurgo mu korese sumu addiction kugikoresa kubi because aho kubera kubi buri kintu no bwe kubenja gauge by the way enjagana ye no mugasho gwayo namarwa habariganywa gino mugasho gwago konka ncyo rukurana bagira ngo ne drug abuse etari use umuntu nabasa tukabantu furo mu covid abantu barukunywa enjaye chai yenjaye yaba chai yenjaye abantu yabatambira covid njagana bagihinga bagihereze mbuzi amarwa abantu twina abantu abarukuganywa konko kashanga nibagumiza mu mbakore ibintu byabo konka aho biri kwijira bikarengesereze kaba addiction naho rukushangira ngo no bunayenda kukirgaho tindu kubasa kandi cyatanuka kushishe ibintu byinji munonga byanje okutandikira hamagara ganje okuzaha binte byo munju okuzana na aha relationships zanje na nabantu echa kabiri hariho arhesumu ejo mbwenu hariho za computer zone zo kureza laptop abantu nibazahwaho apretending ngo ayo nashoma nakora research konko shanga tarukubasa cyabaho akashango murogwaho nabasa no kutemba boda y'enkumitana arikuza kurunda ho ragicagingire kwenda ngo agaruka be connected hata hono rukumanyira ngo haza ho buzubu echa kandi hariho process addiction engineer mu shopping kunku gambe cy'abacyara bagira ngo kanshejo kananunje naenda gure baga konka aine bags nkitano munju eya ezahereshe creative takazi kwasire konkati naronda sente zo kuzagura baga latest aine nkito pairs nki 15 nezo ni aharyezo anajwara honkishatu konka ka kugenda hera garuka gure zindi kandi yaba tabonere sente zo kuzugura nico mushasha hatijo neba ya ariro mutima ahabwenje nakushoborire ngo addiction etandikiro mu busasi umunda yogo muntu obuyabe nakura hakaba harimo ebinte bataramuhire ngo mwana ebyakuzire na misinga mwene hatka kureba ngo abonera hakasente so unconscious mind mugira
yijuza kiriye kine cyo watungira ukiro muto so nareba karunja akagura katamu areba ko yabona katamu konke kina kiri kigumayo yabatatungire therapy bingi nibakira ku bitu yose therapy kibacho kuriya cyecho therapy niyo treatment nikwe kutambirwa wakireba now hariho sex addiction abantu nibakwana okukwana kiri necho buhangwa omubiri nugumara gwenda gundi konkaro omuntu oru kureba akakugira ati nyowe namarebero bibiri ntabonere mukazi nanga nkabona omushije nibasa kugwiraro takubasa nobwe ayi mukagendo munjure rukumutera konkaro kuza kuronda omukazi ngo abyamenaho hataho naba haza ho buzo nango shango omuntu kurgo mukasheshe nkashayisha tuzecuro aho abantu babyamira za shayi n'itanu yahindura nkabishyi mukaga kwa kwijogu yaba nashohora hatahamondijo hatundijo nabasa kwe wana tunyonda kafuru muri yebi biha konka kumba no muri ariyo na feedinga kiriye kine cyo murumu ni addiction yituriyo ntugamba so ni za addiction nyingi ziri kwetengo bwire konko muri yebyo byona no kugira ngo eza addiction z'oburugo bwazo nke kinagamba niziba nizirga ahabusasi oburyo magara ganje hari addiction iyo muntu ari kutunga okugira ngo ne environment aho nkurire nkazo mu ishomero nashangane bare arambanywana abantu abakoresa n'abanywana banyegeso koresa nkakura nashana ndiyo ninganira na mugenzi wanje aha turi kugamba nkonga kanosha sex addiction nebere na nergo family kansha addiction zona manzina zinema kakwate na family na nakarande noza kurohura ngogwe eminywere yakunywamo nguyandaganyo gwishenkuru obwishenkuri woto kumanyi uriyo no ganywa konka babanta bamurebere nabakimanya ngo akarugunyweka oza kuruhura ngogo mwana njeri yakushambitukanamo nguyanahonera ishi ngo bishenka zitumukubamanya so abantu babe cyaro nibamba kibanya so addiction emwe nimweru kureterwa so njuru kushangira abazire abarukubana bajuma abana babo naba bana nibabana barwana entarezi bataratandikire nzo kwico kureberaho hati nyo nazarwa nkazarwa umufamire erimo muzego bwenzi hati nyine emyaka 3 namushanju okashanga ngo emyaka 3 namushanju ndemerwe okwebariro mbintu byo kwana kunguka shanga nkunikirige nyuma hati nyo mushango nimba nagwihire wero no basa kunte byo kugira no basa kwe kutokubasa kwe controllinga oyine house garo oyinaba kwerezemere oyinaba hamurmo oyinabo mucaca ho rukushabira oyine mabyo nanababe burhamwe hona omuntara addicted ahamuze na aharukwika nabonaho ondijo owara connecting nawo muzogo so obuhabuzo bundu kuhereza abazire no kwetegereza abana babe bakorabamo nanga abantu babe barukorabamo bakamanya ngo tinshonga yabo bakamanya ngo bamwe nubo babaturize ntabwo ico ko kuba wanturize kandi hatokagaruko kanjwero rubanja hato no botanyamba nka hariyo nabazira bakwehana uhuriro ya na speech nti nyowe ni nabakazi banankatata ntere kikakitu tikikubana bakazi babiri ningomwe nituba twine 8 hazoreba wena nakigamba nobumanzi umubandi hariho ku autoreze kuzike biro byahwira akana yanjura bakazi beye boni 12 tinyowenye nabakazi banje 12 atkarabona kumukubareba atuburyo umwe nkamuhe bintu bikumara ato muri imwe arukumanya ngo tinkumuhazi ayimuka kigambe uri umushije mukuru na Joana kumbe no burwi kati ojo bugana nkomomo ombana be na warukugira atamanyi to witu tutshwera mukazomo waboriyo nogeze uganira nawe bijane nshonga umukansoringi we no umukazi we na accusing abo kwana hero so uriyo yakujya atuma kansara hati n'umukazi wanje nakimanya ngo witu nukwe bari wakireba so
tushire kucengana ahawenche binte bimwe nibana bikorwa ndero uceza kucenga umuntu ogwe nubwo kubona ukora amuyambe okushire akuba ko kumucwero rubanja wamutonganisa ati cyumongerana n'ecenega okugira ngo agarikeyo aremere umchatwira remiremu konka kuru ato ko kumukunda yakore chiwaguma n'umugambira kurunje hato noija oreta muna nako kuhana ubundi omwakura. Addiction egumire no complex stuff. It is very, very complex. No abazira binji nibahabura konka byanga. Ahabwenji akwa abazira bamwe nabo babine addiction. Konka be yabo eri hareve ya hansi. Hato shanga yo mwana yo kandi yazahigo. Eriyo mu.com era. Oshangana ngo muzira ari kujya twonka shi ati nitwo bwiro bwitu tukacakara. Hatwonka niyo mcakara reje yitkureba shi. Konko ayebwa komango bwiro bwabo ebyabire biroho. Hati na nebiroho tinaho biru kubuganara. Hati ebyosyo ebyebwiro bwebirebi nibyinje umunonga okukira obwiro bwabo. So habeho kucengana abazire bege kugamba n'abana babo kutaru kutongana bashitame nabo babaganire nk'abashija bakuru batari kubatonganisa batari kubacwera umushango rubanje kubasinyisa rubanje. Umwana karargo mahanda yashobya hatoka already nabariyo na shasha abo kugira ngo hine bitagenzire jo magarageye. So kugaruka wa mucwero rubanje atobusasi bwe yongera buce yongera agarakayo kongera mungu obusaso bwe bukagenda hata addiction ojukuza. Nene harona n'abazira abandi abo tukweta enablers omu addiction. Enabler nogwo umuntu ari kukweraho ekintu kugumizamo. Hata abazire abari kubura kucenge bintu ebi intentionally kahura nakujo mwana wanje bamurogire omuri ko mugambiro gw'umwana wawe manya nyowa kubanka ndina no mushomesa kabanza kushomesa uko umwana numukwata ine bwa tot packs bwa marwa naki mukigambira nkanyana muchetanye na mwamugambira ato mwana wanje takunywa marwa muhakanira kunkanitu tumwine turiyo tukugambira mazima hato mwana kuri akakura ngo tebari kumanya kimwongera amano kunyo nango shanga abazire babiri umuziro umwe nayenda ngo mwana reko mucwe kananka ushanga nkanye nawe ariyo nibanyanjira umwana hata kikogo mwana wamuherezana ne sente iruko gendesho yakwimire sente iruko yegurire cyo rwenge byo kunywa nanga zitekomba kazi. So abazire bashara mukureba bareba ngo mwana wabari yatyo bakwatanse bagambera ngwe jeje emwe abo kuba kumugumana umugira muti umwe abana namwe barkongerera bakaza umumbere ndijembi. So arahaba kuba barenjire ihabura na atabona ubuturu kwakira aha kashanga ngo umuntu nawe nkana akireba ngo akire kureka ekintu ekineki konka byanga. Okay. Bazomba fumo byanga bazomkanisa bashaba byanga ningo mukerezia banyweme baziye kira guje byanga atamuherwa byo norebe mwe na shati tukore kikansara. So atabona ubuturu kwakira tuka ereho arho process yitu kubarabyamo cyo kubanza ekirungi cyo kubareta hano kugira ngo bwiro bwaramara abumare atarukongeramo ako akakubariyo kwa hero wagira ngo aguma ijo mu counseling session arho no bwiro burako mube mwikirezine bukahikatara kucimanya akabara kwije nakuba yanywamo nango ubunda ija nywire akwenda ngo akufacing eja kugambire bizubu byeye konka akakubari aha cyo kubanza tarukunywa. So umubiri gwe no gugarkamu agarkabona appetite agarkama mani na n'ubwonko bugarka buterera. Cya kabiri benefit ndijo no kumanya we nko umuntu akakimanya ngo nabasa kubaho atanywire nanga taresize akwemera unde minji babashyira nakugira tindu kubasa kugweshegera bazo wanasi nasitwerezo bujuma mpo bujuma bwo kubyama nasitashire ku muherezo bujuma obwe akire korara nareba ahakiro cya kabiri agweshegera onka kacenko twenka bakamba twetsa cyo twenkoko asimuka gwejegera asimuka yakumare sandage naba nabyama no mare. So by the end of 3 months umuntu akimanya so bunabire nakitiro mutwe ngo nabantanywire tinkubona appetite nki atkanindye siyani yona nkageza nkashabana nebindi.
so nimbasa kurya nimbasa kubyama ntabonere mukazi ntabonere njaga ntabonere marwa nikibasika hati umuntu akwatecho abanisho yayemeraho yagarka heru hati atuimberaho ndije atebekana. Okay. So abintu buremezi buri nkobwe abantu abo nibabasa kubaturetera haruna nabandi abarukorese bebintu umutwe gukenda kwanjuka abo kuba addiction leads to mental illness na mental illness can also lead to addiction. Ejemizeje mwe tukwatramo ne basa kureta endwara zemitwe zimuke zindi nkaza depression za stress of course za bipolar ne basa kuziretera zimuka hato umuntu akija yabura kunywa murebe ndwara ziri zibabe mbagira ngo agwirira zagenda konkito ntwakira ababa kubabi yaba ya ayinemuka kanto mutwe konka karukuretwo kunywa ningo kuresa naho no turkwakira hatito tujja tumuyamba umukumanya okwara managing okuba hatanywire ataresize hatachebura kukikora rira rurugenda konka erira rero bakugira ngo ninkerye kika ushanga umuntu tarukunywa tarukora kikonka namaraha ayiruka gwiraro hateryo ntubashaba ngo babatware omwirwaro nkambarara rufaro hariyo psychiatry ward babatwareyo nataho babenu bo babahereze mebazi konka yaba wanumanya ngo umuntu woyine natabuko mutu burubwaro kunywa amarwa atabuka atabontu basa kubayamba babura amarwa go kunywa riyaro naryo ricera bita handi ntwenda kubasima munonga mwe bare mukama batwero mugisha addiction is real twefeho twereberere kandi tuhabura abana bitu na munonge minyeto nimbashaba ngwe bintu byayanga hagire cyakuteganisa ijo tusheho tuganire utarinda ngo banzobe kubiba kurete tusheho tuganire turebe kitwakubasa gukora mwe bare munonga. Okay. Kansala Vincent we bari munonga kwije Ankole Media. Okay, Ankole Media TV bantu mwe bari kutukunda ijuka kutusubscribinga atotworeke rukundo ntwe kwendeza izoba rirungi. Bye bye.